ที่เป็นชแนลและที่ตัวบางอย่างแค่ตัวลำพูกันใส่ไม่แก่จนทั้งชแนลที่เราจะเล่นสับสับกันดูอ่ะและชแนลที่เราเอ็นดีตอนนี้จะมีการจะปล่อยเสียงละทำไมก็จึงมีเราใช้สายดูบางแค่ชิมคือปุ๋ยเคลียร์ตัวเตะจีบายวิกอุเลวันนี้เอพริลนี่สารีนี่งานนี้นี่ยะชิมคือปุ๋ยเคลียร์ตัวเตะ subscriber สองเตะเราดำเซลอุละทุทาร์ชตักตักเตเนนคุณกันมังโฮเซลตอนนี้โอเลตุนจุมาเฮียนลงใต้ดิสตริกทุทาร์อมเตะกรันชับชัวเลดอนอันนี้คุณเรย์เราเตะอาเฮียน LDC budget ปาสตักใส่หัวนะกรันอัพโหลดดอนะชิมคือปุ๋ยDistrict Council budget lam hoya aron tle hun in lo ngai chang rang don nia CDP nwaya longtai district chung ko thang sanga vai mim chi sem tur chu pu HBK zawa longtai SBL tu MLA chuan avai liam Mizoram Sarkar Flagship Program Socio Economic Development Policy CDP kaltanga kum sang ni somni panhi atang sang ni somni le pathum chunga Longtai District atang Agriculture Department nuaya vai mim ching tura than chu atan hena tukin jing karkhan Longtai SBL tu MLA Agriculture Development Board Vice Chairman pu HBK zawa chuan Longtai District chung mun sanga semtur avai liam Longtai Electric venga Agriculture Complexa vai mim chi sem chuana hun buasaya pu HBK zawa chuan COVID-19 wangin SCDP churwa mananga kalpui thei lovin rei tak a omti sein kumina anol pui anga kalpuya tret sanga na sataka malak tum ani thu asoya kumin hian chung ko singrup ayatlem lo hena SCDP pek chu atum ani atibok asoi zel na pu HBK zawa chuan agriculture chu Mizoram mi pui tamjok in ngana ani awangin sarkarin angai pui mo hle ti asoya pu HBK zawa chuan Chief Minister le Agriculture Minister te malak na in Department dang ain Agriculture Department a SCDP sumpo tamjok da ani thu asoya vai mim chu mishing etan baka rancho atan po man natur tam tak om kong sanga song bol thei ani thu sein Longtai district chunga vai mim ching tura than chu ata chu district in todel ni tura tran la turin acha lok taka thar chuak turin tu sakna a han hal bok ani vai mim chi sem chu ana hun hi Longtai District Agriculture Officer Pulal ring liana nakai ruaya vai mim ching tu kalkhom te hna vai mim chin dan tur zirtir ngal ania district chung khochak lam le khothang lama vai mim chi sem tur phur chhuate po sem ani rualin aching tu tur te hna achin dan tur zirtira kai soina bu petel ngal sel tura ruahman ani bok SCDP noya vai mim ching tur te hian vai mim chi hi ke ji sam ni sel andong dona amun hektar khat azawa chin turani vai mim chi ba ka hian sil polin te leitha te thlai ven na tur lo le aka na man ruwa te le achi na tanga aseng thlenga sen so phusuk na tur sum fai te po an la dong le don bok ani SCDP kaltlang Longtai district chunga Agriculture Department vai mim ching tur hian chung ko sang khat zasari somthum panga thlan phot ania Agriculture Department waya hian SCDP kaltlangin bekang chin po kalpui tura malak mek ani bok LDC Noya Officers Association te chuan voini akhan CEM relief fana cheng singa an chunglut relief fund chunlu nahun CEM office chambara manna hian CEM puvizir sang chuan CEM office chu ramle nam office sangber mirat hele mang ang tatluk lu namun ani awangin mang ang le tran pui ngai te tan an pan thin ani ti in heng tran pui ngai te pui tur hian sarkar sum le pai atanga tran pui vek thei ani lawa pol le mitlom ngai ten CEM relief fana an chhun khom atangin tran pui na le chomdol na pek thin ani thu asoi LDC Officers Association ten kumtina CEM relief fund an chung lu thin chu lo mati thu le poisa an chhun lu te chu amamo te hena film khur takapek chu thin ani thu sein Officers Association te in pek na chu a thon ngai lo ani ti asai bok CEM relief fund hi
LADC Officers Association Samfroi tu ten Paul I o in an hlan ani April ni som le pariat atanga ni som ni le pakua sang ni som ni le pan inkar chunga India ram puma block level health mela bo sai tura rom han na bo zui dan tur ngai to in voin khan longtai district level committee chu an chairman longtai DC Dr. Andrew H. Vanal dika hovin office chamber an thu khoma chairman Dr. Andrew H. Vanal dika chuan block level health mela bo sai tura rom man na chu district mi puite tan thil lomom taknia a hriat thu asaya ataka bo sai ani huna atangkai thei ang pera chortum turin district mi puite acha ani Member Secretary District Hospital Longklaya District Medical Superintendent Dr. Zau Thanpari Chakchuak chuan block level health mela bo sai dan tura kai hruaina le ruam man na duan sa a soifia Longklai district chunga block pali a hun man dan tur soi ho zui ani bok ruam man lockdown chuan health mela a hian mi pui tan in tirna le dam doi man a thon veka kalpui tur ania stol rang in kai chon theilo natna non communicable disease lamte zugle hmuam kai hnoi tobacco lamte riru riselna mental health lamte HIV AIDS kai hnoi M6 lamte hridan na pekna vaccination hunte buasai anianga Ayushman Bharat Digital Mission noya India khwale tui tinin riselna kai hnoi ID san unique health ID an nei tur atana lowin zia lok theina tepo kalpui tum ani he mela nei chung hian damdoi lam thiam doctor specialist le doctor thiam tak te chu mi pui ron thei turin clinic hongin an thu don bok ani block level health mela nei tura hian Longklai block atan chuan April ni som le pariat tho chan nia Longklaya government region higher secondary school a health mela hi buat sai ani anga jingdar ko le achan vea honna hun toy te mangin nilengin kalpui ani don ani hetiang bok hian April ni som ni le pakhat ninga nia chongte block tan chongte ya April ni som ni le panni zirtom nia bungtang south block tan bungtang south ta le April ni som ni le paruk thole ni a sangau block tan sangawa te health mela hi buasai tura ruaman ani Vinya Thutkhom na hian Longklai District Administration in Sustainable Environment and Ecological Development Society India Seeds India le Met Global tangkop ne na tanga damlo en kolna man ruale damdoi andon chu Longklai DC chuan District Hospital Longklaya manatan thoktu te kuta ahlan ngal ani Met Global le Seeds India te ne na tanga thilpek don hi damlo abikin thok na lama harsat na neite en kolna tur portable ventilator pahni by pap BIP pasari le thok lama harsat na nei te en kol na tur tam doi chi sang ania azawa in cheng noi somni le panga man hu vel ani tungkar thole ni atanga chan ni thum chung o tur mit lama harsat na nei te ta na athona in tirna ikem Christian Hospital Longklaya an bua sai chu voin khan kharna hun man ani he ikem a hian iCare Hospital aizol tangin Dr. KL Remsang le atim te chuan mit endik na an thoka mi puin an hlutle a kem an chan nia po khan mithanem tak athonin an mit anen tiksak ani Dr. KL Remsang a hian nimin April ni rokle voin ni saria hian mit naute po thai fai cataract surgery atia cataract surgery atan hian tunlai khol changkang takman ani bok he item hi mi puin an hlutlea Longklaya an ti voi khatna ani wangin mitlama har satna nei puitling le nau pangin an pan na sa he ani Dr. KL Remsang le atim te hian aizola tangin man ruale bungrua chikim kengin tarmit le an mit miltok power po an siam sak ngal zela damdoi po thanem tak an kengtel bok ani he ikem a hian mit lama har satna nei mithanem tak an mit zai sak ania mitam takin he ikem hi tangkai takin an lo chor ani voin tlai lama khan he ikem kharna hun hi pathian hne na lom thu soina nei pa in ursun takin hun an mang ani
Bualpuyan G Tailoring Society Bualpuyan G Bazara Puanthui Zirna Building chu Niminjing Karkhan Longklai East Biak to MLA le Vice Chairman Agriculture Development Board Nibok Pu H Biak Zawa chuan ahonga honna inkhom bosaya Pu H Biak Zawa chuan Puanthui Zirna an hontak chu Bualpuyan G le Sangaw RD Block Huam chung a cheng tetana ezonna tling atana bosai tur le ezonna tlak thalai tetana ni theitur ani thu asaya Puanthui chu ezonna atana intodel natling ani thu soin he Puanthui khol bun tak hi mipuin chortang kai turin le society ya hian member ni theu turin asom bok ani mipui te chu sarkar malak na thop tlata ani turil ru putlat zel turin acha Bualpuyan G Tailoring Society noya Puanthui na khol bun ani thei chu Bualpuyan G tan bung thar kai na ani ti in asoi bok MLA Pu H Biak Zawa hian Bualpuyan G Tailoring Center ina an manatan Puanthui khol som apenga la he Tailoring Center hi tharuk course a Puanthui Zirna tur ni in thotan ni lai ni le zirtop ni ate class kalthin tur ania tundin huna Puanthui Zirlai mi som amin instructor pakhat a ommeka hi Bualpuyan G Ways 1 VC10 an enkol ani Bualpuyan G Tailoring Center honna hi putilar hildiana VCP Bualpuyan G Ways 1 in akai ruaya technical report Pu H Silaldin thanga secretary Bualpuyan G Ways 1 VC in apeya he huna hian education primary changtu LADC executive member Puel Danielan thu asoibok ani setu ta he ka channel hi like saka ni subscribe saka notification bell long na storin paron ngen che ani puitling jiak la chiar thiam lo adult literacy malak nan zirtir dan thar training buasai ania Adult Education Wing Directorate of School Education huai hotin nimin akhan Longtai District Bungtlang South a puitling jiak le chiar zirtir dan thar foundational literacy and numeracy FLN chu khothang sanga zirtir tu tur voluntary instructor tenhena training pe kania Bungtlang block huam chunga khothang sanga tangin mi somnga velin training hi an nei ani training a hian BRCC le CRCC mi pasarin he training hi an chimbok ani he training bo sai hi en van hlamoi project assistant Samagra Longklai district chuan kai hruain pulro puya BRCC Bungtlang South BRCC Bungtlang block chuan hunser amanga puti silor rem siama DAEO Aizol East chuan training khu honna le foundational literacy and numeracy omzia le ni phungte soife in he zirtin le kalphung thar hi puitling kum som pangachin chunglam jiak le chiar zirtirnan Adult Education Wing Directorate of School Education le Devi Sansthan Dignity Education Vision International te Thokhowin Global Dream Program FLN hi kalchau pui chan mek ani thu te sain he zirtirna dan thar hi thil thar ani wang mai ni lovin thiam dan achiangin a nghet pik ti ani awanga malak nan kalpui ani ti asoibok he training bo sai na atula piang te Longklai district Samagra a thok tu ten an lo bo sai fel awangin Longklai Samagra DPC le a staff te chunga puti si la rem siam chuan lom thu asoya he training hi master trainer panhi van hlupui UPST le HC la reya UPST ten an zirtira voluntary instructor te hian an mani chen na khu a theu thlathum chunga puitling jiak le chiar zirtir thiam man turin ma an la zui don ani jiak le chiar zirtir na kalphung thar hi tuna hian phase 1 kalpui mek ni in Aizol district Longklai district le Mamit district a kalpui mek ani phase 1 zo a hian mun sang sanga phase 2 kalpui zui zel tura ruam man zui ani bok